Dobar dan, dobri ljudi, novi vlog. Ovo je trenutno stanje našeg televizora, starog, a ovo je novi. Znači, pogledajte vi ovo. Šta je ovo, rekla sam. A gledaj, Lili. Idemo sad to postavljamo. Stigo nam je novi TV, tačno na Bajram. Znači, bajramski poklon. Šta ćeš bolje? Idemo sad to da montiramo. Kako će tu stati? Ja iskreno pojma nemam, i treba ići u sobu, moramo izbušiti to, ali danas ništa. Liliju se novi televizor baš sviđa, evo probava ga. Idemo sad namjestiti, vam pokažem kako smo namjestili. Evo ga, sad moramo staviti noge. Evo ga mogli tu staviti. Situacija je sljedeća, znači pogledajte, evo sjedim na kauču. Pogledajte vi sad ovo kino. Dobar, nije loš. Nadam se da će stajati jer je pretežak. Sad je problem što sam ove tri, vidjeli ste u prošlom početku, ste vidjeli, imam tri ove. A sad sam ostala sa jednom, pa ću možda ovako da i uradim. Ali dobro, nije loš. Problem je sad što meni cvijeće tu ne može stati, morat ću ovdje napraviti razmještaj, ali nema veze. Sad skidamo ovo. Imam tu čast da skidam foliju. Evo ga, idemo paliti, gledaj gospođi. Samo me ovo nervira sad što nema, ali dobro, nema veze. Znači ono je još već, ne znam, evo ovako kad, evo ga, top. Hajde objasnite mi kako ovako lijepa djevojka, znači pogledajte kako sam danas lijepa, ide da buši rupe. Idemo da onaj mali televizor koji ste vidjeli na početku videa, idemo sad da ga postavimo u sobi. I ja sad ovako prelijepa, moram da pomognem mužu da izmjerimo. Ali onda idemo do tučina po čips, jer nema nikakvog čipsa, a večeras je moving night. Tako da, šta bi? To vam je što vam je. Nadam se da vam se svidio prošli vlogić. Bilo je svega, temu Voldem svega. Pa lajkajte video i komentarišite. I da pišite kakve vi videa volite. Samo da vam pokažem kako imam lijep tabur. Pogledajte. Ovo je cvjetno, a okolo je drvo. Iskreno prelijepa je. Ideš sada, moraš zagletovati. Ovi šarafi su preveliki. Mislim da to nije tolika težina da bi trebalo veliki šarafi. Ma ja bolan. 43, piše još do 43 inča TV. Evo ga, napokon, dobar. A ja sam zagradio show monitoru. Dobar je stvarno i ono može se izvlačiti. Moćeš sad stiku u bodu. Dobrodošli u novi dan, novi nastavak videa. Danas je nedjelja i danas idemo u istraživanje grada. Kao prvo, danas je otvorena nedjelja u Nürnbergu, što znači rade prodavnice od 1 do 6 ili do 5, tako nešto. Idemo do jednog jezera u Nürnbergu koji nam je baš blizu, ali nikako da odemo da vidimo. Pa hajde, rekao, danas idealna prilika. Vani je sunce, do duše puše, ali eto uglavnom lijepo je vrijeme, pa vam snimam kako izgleda. Evo nas, vidite kako je lijepo. Vidite kako ovdje je lijepo, strahno. Baš je lijepo, iskreno. Plažica. Evo ga, ja sam vidjela hladnu kaficu, ali nema hladne kafice. Dobro jutro, ljudi. Nalazim se na Bahnhofu i idemo za München. Evo mene da vam se i ovako malo javim. I sada sam došla na autobusku Zob. Tu uglavnom se autobus poljeću, doleću. Uglavnom to je velika autobuska i tu se većina priča naš. Šalim se, ali nikad nisam otišla na Zoba da neko nije bio naš.
zato što je logično, naši autobusi idu i dolaze tu. Moje bi trebalo biti za nekih 15 minuta tu, tako da čekam da ih vidim. Vrijeme je sunčano, ali nije toliko nešto toplo. Ja imam vodicu i eto ga. Evo ga, baš je mirno, nema puno ljudi za razliku kako inače. Uglavnom, baš je stvarno velika autobuska stanica. Naprimjer, evo, bus ide za Italiju. Predobro. Tako da Frankfurt možete za Austriju, za Bosnu, znači za bilo koji grad. Eto kada sada čekam, majte se. Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Danas idemo u shopping, ali ne u bilo koji shopping, nego, ajmo reći, historijski shopping. Uglavnom, idemo u Adidas Outlet, ali Adidas je nastao u Herzogenau. To je grad blizu Nürnberga, neki možda pola sata od Nürnberga, i tu je se počelo 49. godine, kada je Adolf po nadimku Adi počeo da pravi svoje prve patike u staroj kući od majke, i tu je se počelo. Znači, tu kreće dizajn, testiranje, sve se radi ovdje u Njemačkoj. Ali ne proizvode se u Njemačkoj, nego većinom Kina, Azija i taj dio. Tu ima i kampus kao World of Sport, tako da idemo tu da vidimo. I također se tu nalazi Puma Outlet, koji je od njegovog brata, kao veliko je rivalstvo. Uvijek je se gledalo u tom gradu koji ima kakve patike. Tako da baš me zanima da vidimo kako je. Kažu da ima super sniženja, super stvari koji nema, na primjer, u običnim Adidas prodavnicama i to. Tako da idemo da vidimo. Tako da me baš zanima što se tiče priče između njih dvojice. Grad je bio podijeljen, znači, na dva dijela. Išle su u različite kafiće, u različite prodavnice. Znači, sve je bilo podijeljeno na njih dva dijela i veliko rivalstvo je bilo, a u biti sada su oba dva velika giganta. Evo nas, došli smo, vani je vrijeme prelijepo. Evo ga, sad ću vam pokazati. Uglavnom, parking ima tu, mi smo parkirali tu. Evo ga, wow, kako lijepo. Nešto ima ovdje da se čeka u redu, ne znam šta. Idemo da vidimo, izgleda kao sniženje samo do 5 sati. Idemo da vidimo. Ne znam koliko smijem snimat, ali da nam reci neku cijenu da vidimo. 50 eura. 50 eura, brate, koliko je naroda navalo, ja bih rekla da je džaba. Evo, što se tiče patika, iskreno nije neki izbor, ali nisu ni skupe. Evo, ove 25 eura, ove me zanimaju, ove su baš slatke, ali mislim da je baš mal broj. Eto, po brojevima, uglavnom, što se fokusira. Dobro zbogom za 25 eura. Evo dresovi koje su Njemci nosili na svjetskim prvenstvima, tipa u Japanu, Meksiko, Kanada, Rusiji, baš iskreno jako veliko. Evo ga, stvarno ima izbor. Evo ga, to je 36 eura. Evo, ove su mi baš dobro. Ti možeš uzeti Adidas iskreno za 30 eura. Baš top. Ove su isto lijepe. Ja sve muško inače. Baš je ogromno. Evo kao zadnji brojevi što su ostali. Obične bijele. Ove su isto fazon, za trčanje. Ove su ne preslatke. Koje? Koje obične bijele, baš su lijepe. Da, ovo 53, iskreno nije sad da je nešto. Evo ove roze, da vidimo kolike su. A ne vidim cijenu. Evo sambice, vidite kako slatke. 75 eura, a bile su 130. Imaju ove. Aha. Što se tiče odjeći, ok, imaju, na primjer, ova duksa. 30
eura. Ova je lijepa, ali nekako ogromna. Može se fokusirati 29. Obična siva. 50, pa nije da je baš jeftino. Pogledajte ovu kako je lijepa, obično kao bečkasta. Inače košta 60 eura, u outletu cijena je 14, baš top. Ovo bi trebao biti Nike, ja mislim, jel da? Trebalo bi. Idemo da vidimo kako je stanje u Nike-u. Ja, je dobro ova duksa kao. Baš je dobro. Ja u New Balance-cima. Ja, pa za trening piše. Ako ćeš krenuti u teretanu, mislim se, od ponedjeljka. A za časti? Ja, moram. Pa jes platio kafe. Pola po pola. Shopping obavljen. Mi nismo ništa posebno kupili, samo je babu kupila. Babo je gore nego i u čitavoj familiji. Pa samo kupuješ. I razgleda. I gleda. I sada idemo da jedemo ćevape kod Ferhatovića. Kao nije zvanično otvorio, 4.4. je otvorenje, ali ono može se jesti to, tako da idemo da probamo ćevape. Mi smo već jeli u Austriji, pa nema veze. Mi smo već jeli u Austriji, ali idemo sad da probamo u Nimbergu. Evo ga. Joj, potrošćete kalorije, ono. Jel da je fino? Ja sam jela te, ne znam, nije mi nešto bio kajmak, sad ne znam kakav je ovdje. Pa nemoj, znaš šta ćete to? Pa ja nemam šta gledati, znaš. Ako bi ovo ti jeli hađijsku pljeskac, ne znam, bi li te morali nositi. Kako? Ko hađija, uzmi hađijsku. Ja, bara. Ma ćevape, ne znam šta gledati. Neću ja hađijsko ništa. A ja čekam ćevape, ajde brže malo. Pa što mogu raditi? Ti ne možeš sve pojesti. Pa ne znam. Iskreno ste mogli jednu platu uzeti, jel da? Puno ovih kobasica. Da vidim. Što se ne mogu uzeti? Evo i suđak ima, hej. Ne znam, to je opa za njim, ostavljeno. Dobar je suđak. Evo moji ćevapi. Kako moje se izgleda malo nasprem vašeg. Jes minut. Mi smo jeli i mi smo se najeli. Ovako. Bili smo gladni. Bili smo gladni, ali više nismo gladni. Ni nervozni. Evo ovako. Malo smo iskreno duže čekali. Ja ne znam da li to zbog mene što sam ja baš bila gladna ili šta je, ali eto malo se čekala. Hajde. Ćevapi su super. Nisu najbolji koje sam probala, iskreno. Nisu. Ali ovaj super su. Tipa od 1 do 10 koja je ocjena? Meni je 8. Da, nisu ono baš. Super je plata, iskreno za plati baš dođe svega. I ponijeli smo kući za niti nemen. Tako da nas odem, treba nam još neki par stvarčica, u Franklin centru smo. Tako da, eto, uglavnom ako ste u Beču ili u Nimbergu čisto probati kod Brude ćevape, zašto da ne.